Dobro večer, dragi gledatelji, poštovanje, pozdrav iz Zagrebačkog studija. Hrvatska je imala sreće. Hrvatska je ovoga puta izvukla Island, nominalno najslabiju reprezentaciju od mogućih reprezentacija u dodatnim kvalifikacijama. Sad ćemo čuti razmišljanja ostalih trenera i stručnjaka u vezi Hrvatske i u vezi te utakmice i koliko Hrvatska ima šansi u toj utakmici. Pogledajmo prilog. Htio bih izraziti zadovoljstvo ždrijebom. Ne znam razmišljanja Zdravka Mamića. Ali mislim, ukoliko bude bilo potrebe, da će me Zdravko postaviti za trenera reprezentacije. Ali pričekajmo još malo kako će se stvar odvijati s Nikom Kovačem. Ali kažem, ukoliko bude potrebe, ja sam tu, ja sam spreman. Pa ja mislim, Ivica, da ste vi meni ovdje svi dužni čestitat što sam ja doveo u reprezentaciju tamo gdje sam je doveo. Istina, mi nismo imali neku igru, ali evo, kao što je to sad pokazalo, mi imamo rezultat i mi ćemo najvjerovatnije završiti tamo gdje nam je mjesto, a to je u Brazilu 2014. Dakle, oni su jaki, oni su dobri, oni su čvrsti, oni igraju agresivno. Ali tu su dve stvari u pitanju. Dakle, oni su dobri, ali mi smo vrlo dobri. I ukoliko mi budemo na sam dan utakmice vrlo dobri, mi ćemo biti bolji od dobri. Pa sigurno da je to jedna dobra ekipa i da oni nisu bez šansi, međutim mislim da smo mi kvalitetniji, imamo puno više iskustva i da ćemo proći dalje. Sigurno je Island jedna dobra ekipa, jedna kvalitetna ekipa. Imaju igrače koji igraju po Premier ligi, ali mislim da smo mi kvalitetniji i da ćemo proći dalje. Mislim da je Island jedna dobra ekipa, jedna kvalitetna ekipa, ali isto tako mislim da imamo mi kvalitetu i da sportske novosti, gospodin Zvonimir Boban, neće narušavati atmosferu u reprezentaciji i da će se Hrvatska uspješno plasirati u Brazil. Mislim da smo dobili jedan vrlo kvalitetan protivnik, ali isto tako mislim da mi imamo dobri igrači i da mi imamo više šansi u ovoj utakmici. Island je čvrst, agresivan, ali mislim da smo mi kvalitetniji i da ćemo pobijediti u toj utakmica i da ćemo izboriti Brazil. Vidite sad kakve se stvari dešavaju. Pa da je Vlatko Marković živ, Hrvatska uopće ne bi bila u ovoj situaciji. Vi morate znati da je Hrvatska bila sila dok je Vlatko Marković bio živ, a sada kad su došli Davor Šuker i gospodin Zdravko Mamić, Hrvatska nije više tak jaka. To se ne bi dogodilo da je Vlatko Marković. Vlatko Marković, znate, on je bio dugo osporavan, ali nikad osporen. Pa Island je jedna dobra ekipa i igraju čvrsto i dobar nogomet igraju, ali mislim da smo mi kvalitetniji i da ukoliko budemo pravi da ćemo proći dalje. Pa zašto me pitate o nogometu? Vi jako dobro znate da mene nogomet ne interesira. Mene interesira samo zaduživanje, jer protekla vlada u posljednjih 8 godina nije napravila ništa po pitanju hrvatskog gospodarstva, autocesta i brodogradnje. Dakle, zaduživanja su neminovna. Mene nogomet uopće ne interesira. Htio bih replicirati gospodinu Liniću. Pa vi morate znati da ja u proteklih 20 godina nisam bio uopće u stanju platiti ručak, a kamoli da vodim hrvatsku vladu.